Muri iki gitondo Imusanze hongeye guterwa ibindi bisasu bikekwa ko nabyo byaturutse muri RDC. Reka tubane muri aya makuru mashyashya tugezeho. Wibuke gukora subscribe ni mutari wabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu wa mbere. Reka nze tugaruke kuri iyi nkuru dukesha n'ubundi bwiza.com. Ni inkuru ikomeza igira iti: mu kagari ka Nyabigoma, umurenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, harashwe ibindi bisasu bibiri bya rokete bikekwa ko byaturutse muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika n'ubundi Iharanira Demokarasi ya Congo RDC. Abahaye bwiza.com amakuru basobanura ko ibi bisasu byaguye ahantu habiri hatandukanye mu mudugudu wa Gasiza mu masaha 5. Byo byaba byaturutse mu gace ka Canzu gaherereye muri groupement ya Jombo muri Rucuru. Birashoboka kuko urubuga rwa Kivu Morning Post rwo muri RDC rwatangaje ko saa 4:40 zo mu gitondo, saa 5:40 zo mu Rwanda, kuri uwa 10 Kamena 2022 muri Canzu habaye imirwano hagati y'ingabo za leta n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Rwagize ruti saa 4:40 habaye imirwano hagati y'ingabo za Congo na M23 ku musozi wa Canzu uri mu maboko y'uyu mutwe witwaje intwaro. Iyi mirwano ibaye nyuma y'iminsi 2 y'agahenge muri aka gace, aho imirwano yari ikomeje hagati ya FDLR na M23. Umwe mu baturage batangaje ko ibi bisasu byaguye mu murima we, ariko nta muntu byaba byishe cyangwa ngo bikomeretse. Ati biguye mu murima, ngumenya nta muntu bihitanye. Ibi bisasu byaguye muri Nyabigoma nyuma y'ibindi byaguye muri uyu murenge wa Kinigi na Nyange tariki ya 19 Werurwe n'iya 23 Gicurasi 2022, bigakomeretsa abaturage bikanasenya n'ibikorwa byabo birimo n'inzu z'ubucuruzi. Igisirikare cy'u Rwanda cyo giherutse kwemeza ko ibi bisasu byatewe n'ingabo za RDC zifatanyije na Fdlr irwanya leta y'u Rwanda mu mirwano bihanganyemo na M23. Cyanasabye urwego rw'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mbibi EGVM kubikoraho iperereza. Ni itangazo RDF yasabye iperereza ryihuse ku ngabo za RDC zarashe ibisasu i Musanze. Iyi nkuru ikomeza nayo igira iti: igisirikare cy'u Rwanda RDF kimaze gusaba urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe umutekano ku mbibi ruzwi nka EGVM gukora iperereza ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zateye ibisasu mu karere ka Musanze. Icyo gihe byari mu gitondo cyo ku itariki 23 Gicurasi 2022 mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musanze haguye ibisasu. Bwiza.com yamenye ko biri hagati ya 3 na 4. RDF yemeza ko byakomerekeje abaturage binasenya ibikorwa byabo. Abaturage bavuganye n'iki kinyamakuru batangaje ko igisasu kimwe cyaguye ku nyubako y'ubucuruzi iri mu isantere ya Kinigi yegereye ibiro by'umurenge, kiyangiza ku gice kimwe cy'igisenge n'urukuta. Umuvugizi wa RDF Colonel Ronaldo Rwivanga yasobanuye ko abakomeretse bari kwitabwaho n'abaganga mu gihe ibyangijwe biri kubarurwa. Ati umwuka uri mu gace n'usanzwe kandi umutekano urahari. Abakomeretse bari guhabwa ubuvuzi kandi abayobozi bari kubarura ibyangijwe. RDF yasabye iperereza ryihuse rya EGVM ndetse ubuyobozi bw'u Rwanda bwari buri kuganira n'ubwa RDC ku byabaye. Ibi bisasu ngo byarashwe i Musanze nyuma y'ibindi byo kuwa 19 Werurwe 2022 byaguye hafi y'ibiro bya RDB ishami ry'ubukerarugendo ahasanzwe habera umuhango wo kwita izina abana b'ingagi. Ni mu gihe FARDC ikomeje imirwano n'umutwe witwaje intwaro wa M23 hafi y'urubibi ruyitandukanya na RDC, u Rwanda na Uganda. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda na RDC kuko n'ejo bundi RDC yashinjije u Rwanda kohereza abasirikare badasanzwe muri iki gihugu bagera muri 500. Gusa ibi birego u Rwanda rwarabihakanye. Mu nkuru yakozwe n'ikinyamakuru Igihe yahawe umutwe ugira uti: u Rwanda rwamaganye ikirego cya FARDC cy'uko rwahaye M23 abasirikare 500 bo kuyifasha. Ni inkuru ikomeza igira iti: igisirikare cya Congo FARDC cyashinjije u Rwanda kohereza ingabo 500 zo mu mutwe wihariye mu burasirazuba bw'iki gihugu gufasha inyeshyamba za M23.
ibyo u Rwanda rwavuze ko nta shingiro bifite. Ibi birego byaje nyuma y'umwuka mubi wongeye kwaduka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda rushinjwa gutera inkunga inyeshyamba za M23 zubuye intwaro zikongera kurwana n'ingabo z'iki gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. U Rwanda rwakomeje kubihakana. Umuvugizi wa guverinoma wa Kivu y'Amajyaruguru General Silva Ekenge yavuze ko u Rwanda rwahinduye amayeri kugira ngo bitamenyekana ko ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Congo nk'uko TV5 Mode bitangaza. Yagize ati uhereye igihe abasirikare b'u Rwanda bafatwaga muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwahinduye impuzankano y'abasirikare barwo ngo ruyobye uburariko ruri ku butaka bwa Congo aho rutera inkunga M23. Yakomeje agira ati u Rwanda rwohereje abasirikare bagera kuri 500 bo mu mutwe wihariye muri Canzu, bose bambaye impuzankano nshya irimo amabara y'umukara n'icyatsi n'ingofero z'umutwe warwo wihariye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yoranda Makoro yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko ibyo birego nta shingiro bifite. Yagize ati binyuze kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'intumwa yarwo mu muryango w'abibumbye, rwavuze rweruye ko nta nyungu dufite muri aya makimbirane kandi ntabwo tuzagira icyo tuvuga ku birego bidafite ishingiro. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronaldo Rwivanga nawe yagize ati ntacyo twavuga ku makuru y'ibihuha. Imirwano hagati ya FARDC na M23 yongeye kubura mu ntangiriro z'iki cyumweru muri teritwari ya Rucuru. Ingabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro muri RDC MONUSCO zifatanyije n'iza FARDC mu kurwanya M23. Kimwe mu birindiro bya MONUSCO byagabweho ibitero kuri uyu wa gatatu. Abasirikare 3 bayo barakomereka kuva byavugwa yuko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. M23 yo yakomeje kubihakana. N'ubusanzwe mu nkuru yanditswe na Bwiza yahawe umutwe ugira uti M23 ivuga ko iyiza kubifashwa n'u Rwanda yakabaye yarafashe RDC yose. Ni inkuru yakomeje igira iti umutwe wa M23 wongeye kwamagana ibirego bya Congo Kinshasa ishinja u Rwanda kubutera inkunga, ivuga ko iyiza kubifashwa narwo wakabaye waramaze gufata kiriya gihugu nk'uko Fdlr yabigenje mu myaka 25 ishize. Ni nyuma y'ibirego guverinoma ya Congo Kinshasa ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu bamaze iminsi bashyira ku Rwanda barushinja gufasha M23 mu mirwano irimo n'ingabo za Congo muri Kivu y'Amajyaruguru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Kinshasa Christophe Rutundura, umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyayu, umuvugizi wa FARDC General Leo Kasongo ndetse n'umuvugizi wungirije wa FARDC akaba wa guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru General de Brigade Silva Bomusa Ikenge, bose bakunze gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'ibitero bya M23 muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Aha ni hafi y'umupaka w'u Rwanda n'ubundi. Ni ibirego byahawe umugisha na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo mu minsi ishize yagiriraga uruzinduko mu mujyi wa Oyo ho muri Congo Brazzaville aho yabonanye na mugenzi we Denis Sassou Nguesso. Perezida Tshisekedi yavuze ko bitakiri ibyo gushidikanyaho kuba u Rwanda rushyigikiye M23. Asa n'uruburira avuga ko kuba igihugu cye yishyize imbere guharanira amahoro bitavuze ko ari ikinyantege nke. U Rwanda si inshuro nkeya rwakunze guhakana ibirego bya leta ya Kinshasa kuko rugaragaza ko ibibazo iyi leta ifitanye na M23 ari iby'abanyekongo ubwabo ku buryo ntaho bihuriye narwo. Kigali ahubwo ishinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa Fdlr ugamije guhungabanya umutekano wayo ku buryo aba bombi bafatanyije barashe ibisasu mu turere twa Musanze na Burera mbere yo gushimuta abasirikare 2 ba RDF. Igisirikare cya Congo ku rundi ruhande kivuga ko aba basirikare ari abo cyafatiye ku butaka bwacyo bagiye guha umusada M23 ndetse kikanashimangira ko hari n'abandi badasanzwe babarirwa muri 500 boherejwe muri iyi ntambara. M23 u Rwanda rushinjwa gufasha nayo si gake ihakana ko hari ubufasha ihabwa buturutse i Kigali, ikavuga ko ibyirwanira ntaho bihuriye n'u Rwanda. Uyu mutwe binyuze muri Majoro Wiringoma usanzwe avugira wavuze ko nta bufasha ubwari bwo bwose waba warigeze uhabwa n'u Rwanda. Ati M23 nta na rimwe yigeze ihabwa ubufasha ubwari bwo bwose n'u Rwanda, yemwe nta basirikare cyangwa imbunda.
Majoro Wiringoma yavuze ko ibirego bya guverinoma ya Congo bifitanye isano n'ubushobozi buke bw'ingabo zayo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bananiwe kwica abarwanyi ba M23 kugeza ubu bakirwanaho bisunze amasezerano yo guhagarika imirwano basinye kuwa 10 Mata ndetse n'imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bine bya EAC yateraniye i Nairobi kuwa 8 Mata 2022 yavuze ko uriya mutwe wamagana wifuye inyuma ibirego bya guverinoma ya Congo ishinja u Rwanda kuwufasha, agaragaza ko Kinshasa ariyo nyirabayazana w'amakimbirane ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi ukuriye ibikorwa bya politike muri M23 Bertrand Bisimwa abinyujije kuri Twitter ye yunze mu rya Majoro avuga ko kuva muri 2012 iyo M23 iza kubifashwa n'u Rwanda nk'uko bivugwa yakabaye yarateye ikirenge mu cy'umutwe wa Fdlr nayo igafata Congo. Ati iyo M23 iza kubifashwa n'u Rwanda yakabaye yarasubiye mu rugendo rwa Fdlr rwo mu mwaka w'1997 kuva muri 2012. M23 ni umuryango usaba umutekano kuri bose. Muri Gicurasi mu mwaka w'1997 nibwo inyeshyamba za Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire AFDL ya Laurent Désiré Kabila zigaruriye umujyi wa Kinshasa bishyira iherezo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga. Ifatwa rya Kinshasa ryaje nyuma y'uko ingabo za Kabila zibifashijwemo n'iz'u Rwanda zari zimaze kwigarurira ibice bitandukanye bya Zaire birimo na Kikwiti, umujyi ufatwa nk'ikigega cya Kinshasa.